Abatura ebiba bigambire barikwetombeitera amashanyarazi agatongozibwe minisita w'amashanyarazi n'ubwiga bw'umwitaka ebiro bibiri byo kwa Mushanju mwaka ogo omu magombora Nkabuhunga, Ruhinda na Nyakajeme ekyabire kitebekanisibwe mu nyeshengero wabo minisita Jim Muhwezi ngo baza kugakora juba konka n'okusyana hati teine cyakozirwe akube mwentu bireba mwe tumanya bagayenigije bagariyo umuhanda kwa ntabwo abantu bakandi babuza bwo nyaza bw'amashini giza umuyaga w'imotoka nacyo abantu shonka kandi bakibuza kwa kwanye nakuza kurutinga amashanyarazi biza tware nango wawaya naho tina no twarero wawo meme Rogers Mushoborozi owachanga nagira ngo bakabana batekateka ngo ebyoma ebyo kores nibyija kuyijajuba konka na hati tubakareba gacho machona itwe kusinzira minisito kuyatugambira urunako rwayije yamuruka akatugamba ngo transforma neza kwijeza irwaro hari kibirizi konka kwihobwe kwihatugambira tukagaruka gakurura muntu ndijo we na kugigamba onka kuruga baturaganisa amashanyarazi bije bakora ho cyaya icikundo cyumwe kwata muhana bata kandi amashanyarazi kurugo mperuko kuruga mpaye irwaro ko yongera kashe gutsinda icikundo cy'abatire neki mutimu ya turi abanyarwanda program y'amashanyarazi katandika kare myaka ketane nyuma giza igaye gakomaga komaho bobe biza bibaho na waya pate mwe yabireho kwataye ni program ya karuru twasubira nk'amashanyarazi ngaza kutandika bukuba membo mu parliament akatugira ngo gatakakira akaruka takatanikire ntuza kuba twagabwine Honorable Fred Turiyamuhweza wabereho mnyishengero wa Rujumbura akanise ebimugenzi we Jim Muhwezi ari kugamba ngo amashanyarazi akagareta omuringo gw'ekibobo ngo gakejaje okwihaho obutahwa gakateganisibwa COVID-19 yonka kandi abantu nibenda obuhereza ati bigambo nyera kubashobora ngo yitwe tukantukora government ebikondo by'amashanyarazi emwarebere turukutsimba mu magombora Buhunga, Ruhinda, Nyakajeme, Bugangari na Bwambara ebikondo nebya government project ezo zikaza project ishatu ya Kuwait Fund ya World Bank hamwe na China Fund so ebikondo bikayija program ya government konka amashanyarazi ago gija gayemerera turukuza kumaratamu yitu abweshonga yo kujya ngo budget yitu abire twine bakagiye kurwanisa indwara ya covid now kutwarigiro mu covid umwaka gw'2021 government ekesha miliyoni garraho sentezo bagatandika ukora wiring no kutamu transformer abantu bakatunga amashanyarazi ebyo bikiriyaho Isaac Anwamanyaka Haruza omuhwezi wa Honorable Minister Jim Muhwezi ombyo butegeki nagira ngo abantu bagumisirize amashanyarazi gacererezibwe okugura ebyoma ahituru kugambira hadiya timu eri omu trading center ibar kweta Chamurari na Kigaga trading centers abantu ba Chamurari na Kigaga trading center ninjana mu kimanya already wires zashikira higuru kandi nabantu abegombora ya Buhunga ahikampu y'abakuweyiteri ahari kunuro tinu mu mugereba on ground yashikereyo kwereka ekibe kidireyingeremu numanye ibintu byingi by'amashanyarazi nababimportinga ku rugaheru so contractor ready turugambira ya importing ibintu ku rugaheru kandi nakubara kusiya transformers zo mu Uganda transformers abwogera ngo nekintu dangerous nababanza bazi checkinga gasha kwa Robert Mugabe omurero konje